बुधवारा उत्तर गोयच्या झेडपींची बसका आशिल्ली। बसकेत आदल्या सीओन मान्य केल्ले निर्णय नवी सीओ रुई रेडकरान अप्रूव्ह करूंक न्हयकार दिलो। मिटिंगेन आपूण झेडपींच्या थारावांक केअर करिना म्हणिल्ल्यान वातावरण तापले आनी झेडपींनी मिटिंगेचेर बहिष्कार घालो। आणि आज तुम्ही कितें डिसिजन घेता ते आपणाक लागना, आपलं म्हणजे काही कितें पडलें ना आणि आपणाक लागना, आपण ते बायड ना आणि आपणाक म्हणजे डिसिजन काय पडलें, आपणाक कितें जाय तें आपूण करता। जर थंय आमकां जर आमच्या डिसिजन मान्य काय ना आमकां रावपाची गरज ना। सो तेजे खातीर एक तर सीओन गव्हर्मेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटान ते सीओ चेंज करपाची। आणि त्या पयलींच्या सीओन येवन सगळे मान्यता दिली, सगळे प्रोसेस कायदेशीर गेले आणि ही आता येयली हांगा आणि तो बी प्रपोजल पेंडिंग उडयलो आमचो आणि ही कसलेच काम करपाची तयारी तेजी मनस्थिती ना आणि सगळे नेगेटिव्ह ही चिंतता ती। सीओ रुई रेडकरान आपल्या वादग्रस्त वक्तव्याचेर खंत उक्तायली खरी, मात तितल्यान झेडपींचे समाधान जाले ना। Only for one reason I said it is not a slip of tongue, Dada, and immediately I told them that I am clarifying myself, seeing that we got every authority to take any resolution. Implementation is the duty of the officer. This is what I have clarified. But despite that, and even after clarifying so many times, they have decided to walk out. रेडकार सांगता त्या प्रमाण झेडपींचे प्रोजेक्ट सरकारान घालून दिल्ल्या मर्यादे परस चढ CCTV, स्कॉलरशिप आणि बाकीच्या कामांचे प्रस्ताव पेंडिंग उरल्यात। प्रकल्पांची प्रपोजलां खंय फंडाचे लिमिट क्रॉस करतात। Purchase of one chairs, 400 chairs to all the majority members, wherein the amount actually comes around almost 50 lakhs, 46 lakhs plus 50, and wherein I have CEO has got powers to 10 lakhs, so that is the why that is 1.5. The second one is CCTV, that also again crossing the limit. Then the awards given to the students, wherein the limit is given as per the rules for the CEO is 60,000, wherein the limit what they have been put out the proposal is 2 lakhs 10,000. So being exceeding, I have to send it. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।